Dobrodošli dragi moji, nova godina, novi video, pa ću danas s vama podijeliti recept za najbolju kombinaciju brokule, tjestenine i suhog mesa. Potrebna vam je brokula koja igra glavnu ulogu, osim toga tjestenina, pureća šunka i suho meso. Pastrmu od marke Brajlović u Austriji možete pronaći u svim većim supermarketima, u odjelu za suhomesnate proizvode ili u odjelu za balkanske proizvode, a naravno i u raznim etno shopovima i turskim radnjama. Osim toga naribani sir, ja imam kombinaciju mozzarelle i emmentalera, pasta od bijelog luka ili čehne bijelog luka, krem sir i vrhnje za kuhanje. Prvo stavite vodu za tjesteninu da prokuha, a u međuvremenu se pobrinite o brokuli. Održite stabljiku i podijelite na cvjetove. Stabljiku ne morate bacati, zapravo ona je jako zdrava i idealna za pripremu domaće pileće, goveđe ili povrtne supe. Brokulu stavite u vodu i kuhajte jedno 10 do 15 minuta na srednjoj vatri. Nakon tog vremena cvjetovi ne bi trebali biti potpuno mekani jer će se inače zgnječiti kad ih pomiješate sa ostalim sastojcima. Osim toga stavite tjesteninu da se kuha i izrežite pastrmu. Slijedi umak za koji je potrebno da pomiješate pastu od bijelog luka i krem sir, a zatim postepeno dodajete vrhnje za kuhanje. Od začina sam koristila prstohvat muškatnog oraščića, na vrh noža bibera i otprilike pola kaščice soli. Pomastite kalup ove veličine pa dodajte odsjeđenu tjesteninu kao i sve ostale sastojke. Dobro promiješajte pa prelijte pripremljenim umakom. Na samom kraju slijedi debeli sloj sira, pa kalup možete staviti u rednu na 200 stepeni gornji donji grijač otprilike 25 do 30 minuta. U slučaju da vam na površini brzo potamni, stavite sloj aluminijske folije i nastavite pečenjem. Nakon tog vremena će imati hrskavu koricu, a iznutra će biti lijepo kremasto. Inače, kao što svi znamo, brokula nije baš popularna kod djece, ali ovo je jedno od jela koja moja djeca jako vole, tako da baš ništa ne ostane na tanjiru. Ako vam se video dopao i ako ćete recept isprobati, ostavite mi jedan like, pretplatite se na moj kanal i posjetite me i na Facebooku, Pinterestu i Instagramu.